namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Alright, of course, that key update about Kokwan Chauke. Even then, very key unza key yaka section yaka gash and then Makum that key tell Mark Trevor man. Kunda kan Master Tree. Hey, I tau yaka gaza man, tau yaka gaza man. So I very that kid so ma ke ya ka xikukwane le ka resort le ya kokwane Fonyonyo le la nga vona isiku kusuka man hi ti 24th October ku ri busy swinene mana mhaka leyo hi nga tiku a swi timhaka to sweswi yi nga yi pfuxe hi timhaka ta swi ka competition leyi hi vona ku ri kanjhani because yi nga ri busy hi yona ka nkarhi wa sweswi bata hi voni ku ndleka henda because if you can live maybe I'm a competition mara swi tikomba yi motivated ku hey if you push na swin'wana so I don't know ku ndleka endla Master T proper la le ka mina n'wana mhani lan'wana ne se nkarhi se hi wona wa ku sungula ku tirha resort ya mehe ne I think ku nga ri khale ni ta va ni karhi ni vitana ni ta va ni karhi ni la 100 and something ya vatirhi lana ne yona result ya Kokwan Chauke ya vitleni wena ma vona se yi basini result vatirhi lava van'wani lava va nga le ku swekeni le va la ku dya matini le ku borheni ni borha tiboholi ti nga namuntlha la resort ni fanele ni la 4 ya tiboholi traka ya mina yi biza ne fanele ni la 4 ya tiboholi le ka mina la n'wana mhani le ka mina na ndhawu yikulu n'wana mhani ndhawu yikulu eze ni nga promisa ku gazo mi nga vi na probleme hi Kokwan Chauke me la ta hundzuluxa Giyani n'wana mhani Giyani ni la ku yi cinca yi va na vuhungaseni Giyani ni la ku yi endla yi khasa n'wana mhani se yi la ku ba yi vo se yi la ku ba mali me la ta hundzula Giyani guys ni lava ku hundzula Giyani i ta tali mina one of the good day n'wana mani lexi ngwenya tsandziwa leyiwani ni ya n'wina valungu i ndhawu leyi mi nga ta resta aka yona ka gaza leyiwa a ka ha ri na laha nga ta suka ku ni ya Venda a ka ha na laha nga ta suka ku ni ya Elimu a ku ni ya ku hungaseni a ku na ndhawu yo chilekisa Giyani ndhawu hi leyi la ku byala loni lani wa ku va kahle ni endla park la mi nga ta tshama mi tiphina va ta mi ndlela park la a ka ha na laha nga ta rilarila as of it hayi yaleyo Kokwan Fonyonyo swi tikomba yi ve motivated ni ngo vona ku despite swa competition ku maybe swi nga swi yi motivated because yi nga na mhaka na swa resort because I remember like ku hi plan ya yona yi ti byele ku hayi fike yi va se kha yi tirha like by December this loko ni tsundzuka kahle so yi nga ha na mhaka na swo so hayi ni nga vula ku ha swi yi motivating ku se yi va yi na power yo karhi so hayi a redzi ko very ni hi na ti-mixed opinions mina na yona very swi kha swi fika ka timhaka ta ku ndla resort around Giyani so like mina personally ni twa na ku maybe loko a yo tirhisa yin'wana land somewhere not around Giyani in terms of swa ti-park and stuff like that considering the fact already ku na family park loko mi nghena kwalaho ku ya hi sayiti ra wena a redzi mi nga veka mavonelo ya n'wina kwalano then very khe hi suka hi khe hi ya ka Gagasha ni vona some various comments very ku ri benzi yi nga yo nyamalala and stuff like that tanihileswi hi swi vona ku vele ku se na rap hayi mara mhaka leyi i va yi hlamula hi yexe swi kahle a hi vulavula hi yexe mhaka leyi a hi fakeni la that section mi swi twa hi yexe njalo le nto itonse puti I'll be a 17 lifestyle doing the most, the only MC with a RR ni vona van'wana va ka vutisa ku yi ku yi bense yava loko ni comment loko ni poste video ya mina van'wana va ku yi ku yi bense a yi fambi a swi talanga ni famba yi famba hi mana aya so it's very rare ku ni ti famba hi yo no yi teka loko ni na ta twa ku a yi lavi ti-service kumbe swin'wana na va tala ku tirhisa hi va mana aya so a ni xavisanga movha loko ni ta xavisa ni ta mi byela a ni se xavisa movha but possibilities are that this one and na yo ti nga tshuka ti fambile ni ti kumelanyana cash ya ku a yi dlaka account
ya ku tiva yo ri ku idleni ka account yona na le posted mara mani va yi rhandza ngopfu movha leyi I don't think ni ta yi fambisa I BMW leyi nga ka yona leyi ni endlela mhani a ni ndleli munhu so yale yi hlamule hi yexe a ri kha ni swi tsala eka ti-comments ni ku hi ku twisisa ka mina nsati wa yena Gagashi in general hi yena lo a va a kha a famba endla ti-bands ni ri ni kha ni observe ka ti-videos ta yena so hi swilo sweswo mhaka hi yaleyo bands ya ha ri kona a yi fambanga mara possibility yi nga va yi ri kona se ti tele ngopfu timovha ta kona ti drive vanhu vambirhi so ya possibility yi nga va kona yo yi famba but ya ha ri kona wona mhaka leyi ende siku loko swi tikomba na ku siku ta va na ti-changes nyana kumbe a swo ndlasa a huma ka competition ya timovha Gagashi ku ya hi point leyi ni nga yi twa a fika a yi vula la ka live la ta kumeka manako se mi swi lava mi ni advise na swona yi wisawisa swa timovha muti le kaya lowu ta ze ku tidonki kwala so swi lava ku hetisa muti it's time my focus now is on the house no mi byela no mi update my focus mi ya ni lawyer ku ni rivala hi yena my focus now is on the house siyayigibeza ndoda siyagibela ndoda asinkarwa kuyikhanzisa my focus now is on the house yeah injalo lento ladies and gentlemen I go by the name of Gagi I'm the MC from Pretoria the only MC so ka sungula of course I tlhela tsala another post la nga va tsala ku my focus now mi nga ni loyi phele leswi of course a nga fika kombisa swo kwala a kombisa his house kwalano kambe ku ni the phone la as you can see yeleyo indlu ya yena so swo swi kahle loko se a kha a lava ku va a phusha na le kale swi komba na ku ti-ideas ta vona se hayi ti pfa ti cinca va sungula ti-competition ta timovha ma swi kahle yes yindlu already a na yona ni va na yindlu leyi John a nga yi xava leyi yes the vhele yindlu leyi John tanihileswi mi swi tiva yi na value yi nga ha xaviseka easily so a mara lava ku phusha na ku hala kaya hikuva i double na yo leyi fike yi gonya and stuff like that wona mhaka leyi so hi nga vula ku mhaka kahle swinene loko a fika kha a phusha na le kaya and stuff like that endzeni vhele hi kha hi hetela hi Mark Trevor na mina no hlamala hi video ni nga fika ni hlangana na yona kwala ku what's happening so hi fika hi vona Mark Trevor la yi fika yi tsala la hi ti 24 October yi fika yi tsala ku vanhu va ka Mapuve mi ni tsandzeni ni mi tisele nhluvuko ivi mi ni khensa hi ku ni onhela na cancer shame mara one day mi ta va rilela vana va n'wina mark my words I'm just giving you 2 days ni mi nyika free wifi ni mi hakelela na DSTV mi vona bolo mahala danki ya mtima even then siku na video clip yo karhi la so video yakho hi leyi as you can see kota ku kona ku va fika va onha xinuka lexi fike xi tlakuriwa la so as you can see kwalano ma xi damage look hiko ku fika kambe xi chela mamu xinuka hiko ku fela ti-2 rand 5 rand vanhu va hosi mara mi ni mpoyile nkoka Mapuve mara look sure I wonder what timali tetiya I think so as you can see kwala a ni twisa ku hi ku twisa ka mina mi nga ku vona madamu tibolo swa mabolo swa tibolo swi nga swi susiwini so swi komba ndhawu leyi exposed so va kota ku va fika va nghena va fika va xi yisa henhla so munhu wa ntima na yena munhu wa ntima wa hlupha ma so hawe a sorry Mark Trevor wa sorry ma hopefully vanhu lava nga onha lava nga kumeka swi kahle va pfa va kumeka maro munhu a zala ndama lexi kaka wa va nga yi tibank mani loko ri voyi vanhu vo yiva wa va nga va rhoba tibank kunene a ridzi leswi loko ri amukeza subscribe ta kombela mi teka subscribe mina mawungivitana uthi i-OB iza sizobona amafilimi lapha ku-Netflix and chill ngiyaza kuphela because ngifuna ukukujabulisa mara swo tala mina ngizifunela ama-Nigeria lapha ku-YouTube isilungu xase-America xi fast kakhulu xi fast isilungu xase-America uzomangala wena uhleka uri weshe mina angihleki ukuthi mina angiyiboni ijoke kumele se ungihlamisela ukuthi wena uhleka yini sweswiwani kwi-Netflix yakho mara nge-YouTube sizohleka hikwenu